Hello? Ano tu te? Oh, ngini ta. Atu khange he number ka save nei lawa. Kapu kay mamo. Hmm. Kada. Mistiri niya mo. Ah. Oh, khoi mi ne. John wa mamo. Oh, zol no ma. Kay ma chen pa phone tirlom. Oh, chun ngini ta. Kay ma har sanatam taktok mo. Oh. Nama doktor tiam niam. Doktor kan nilo. Kay mamo. Oh. Heta insan akan mo. Oh. Interna sitting room ka siam mo. Siam din mo. Muna sitting room te po kay ma siam din mo. Kay ma aring luka have ni. Oh. Engle khole danran na have ni. Oh, chun Enge ka, ma umlo ka. Nun ka mo. Oh. Ma umlo ka nge ka. Ma umlo. Ruok, ami. Oh, kay ma nun ka mo. Oh. Ruok rek lom. Ah. Oh, ni tungay ni hey. Phone sol ni lo Intilum mo. ka mo. Mo? Intilum ka tumo. Ngam kay mati ang lawbok si. Nga. Nupui fanaw ngay tobok si. Ang mo nga ito Kay ma nupui. Kay ma mo. Oh. Ngay taro. Oh, ngay phone sol mi. Ngay talero. Kay ma nupui ka heta ngay dong ka ni mo. Tobok si. Oh. Ngay tobok si intilum do mo. Oh, tu mo intilum do Kay ma nunruak ka. Oh. Heta. Kay ma nun ka mo. Oh. Ka pani ngay ka. Mo? Pani mamukha ngay ka. Pani? Tuy mo? Oh, kay pani du kay ta dang toy ka. Dang raw mo? Ha tilom tin ka ngay ka. Kay pani ha chuan. Pani lem ngay ka eng ka soy ka. Isay ka pa sa tiyam lo ve baya. Heta po kay man natok ta tro. Oh. Pani nang masem. Pani tuy mo. Oh, kami mamukha mo. Oh, tuy hal mo. Oh, kay ma mo. Oh. Kanun ka tuy halom. Nun tuy hal mo. Oh, kay ma doktor ron to bro mo kay ma chen pa mo. Engle khole danraning ka phone ve thoi ni. Oh, doktor kan nilawa ki chu. Phone sol ni. Tunge. Kaya ma ta din tharami dai kan mo. Nga tinga ni kumkhan sulo. Ni kuma meron belay niya. Nakumkhan soy dete. Nang man nakumakan soy dete. Mizo tong tiam lo mo nili. Latin rim zog zuili nga la. Oh, daro. Ani naktutuk le lo ko le ngo. Ang ilo. Iron phone sol ni ko bay hey kay chu heta din thara mo. Ole. Nadang na mo. Doktor ni lo. Oh, beta kot bara sana makasir bile bara sana makala ini. Nga. Oh, bare jacket pasret ऊपर देखो चक नहीं मिजो टोंगे थियम मिजो टोंगे सही से nga tinge के मामो फोन का एता एले कोले दंदरा निन का दा थुई दोन मी oh danaran chon date